Sarkar atum kapang krajani lakhahini holokha arat atum ningkipum kachepaklang. US UK asong atumpen dongka mukalanong hormu hortar anam kapaso pekapothak kachesongko. Hamren Wholesale Cooperative Society Limited Market Complex Kangpulapan Market Complex Kikim Japan Long Ekesong. Kardom pini Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang tonpen. Lakha incorruptly Diopani constituency angkang holokha po arong arta ningkan pharu plengde rapita pini arnianta sorkar pen thang akerap kilong lejok non ke bangji MLA election aprang jongsi towar me lang avarsai nang pipon pe pulote BJP aphan vote jokje lapen vote nang hang teng aita nang ne pusi na pachini pon Ahok bangsorong laki pangrumpet don tharo police se Karbi Assamese Nepali lapen Adivasi khaichingwisi kedamtang ningkan pharo sose pen no kapathir lapen bangso arong atokano puta kalilo lakha thongke braserkep NH atowar ppn kilometer isibet to kahelo bonda pini arnianta sarkar pen thangnat akerap kapali dam dedet ajoinesi alang litum ningkipung alam the chepaklang nang koklo Halapu Diopani constituency angkang government school ang bongpen aningkan rang satlang ang thekimi kewan ber arong long sitami kachileng atowar kimi meajok lo kacharli ausumar atum lapen kethan atumta kanglit kang ther atowar si cheleng nang bomno kedamtang preni 5 pli arni pherangke kahomri damahot hadaki sungke phora atum nang kachithano na tengki nilitum vote ke aphongtin election hota jogdonang bomno sitami pini arnianta lang me towar lapen sekelang ahem nang tangtelang ame piniani thang lason akisung abe akisung gelahan lo je lada LP school do ME school do high school do steme labangso LP school ME school high school results tame mesen lape labangso arong labangso school kedam kewang atowar stame national highway 39 pen 1.5 kilometer nanvelo tame labangso atowar stame kasemar PG fan government pen thang akerap pipe labang sorong pa stame isia porhut British pen ahut atowar bangke ladak pen kachelo noni tum lili ke dodim pen kachelo ke 100 meters nanbelo lapen hapu ke sipsagar district lo lapur ke karbenglong district lo lapen langro hen lo aba border ke setame labang so terang arong ke do bangke isi kopai ke me pusi matha nangji polo lapen matha si ili tu dak tum bange do thip bason si dolo setai sining duk lapen akisung alam theke lahlo towar ave lapen government pen kelong nangji a hormu mukhata kelong donde asonsi ladak ningduk sing paklang nang koklo so that onne dera hota ambulance le hang sitame towar ke hinwajok rongarlo lut onne detse ajo pherdo nampi atowarang bom charchong ponang nang la anchot kali hemso tubewell ringwell barpi barso hemsitame kelong liatumsi ke ong দুই নং হলুকুয়াত একো আলি পুদলি ভাল নকৰে খালি চৰকাৰে আহিব ভোট বিচাৰে খালি ভোট বিচাৰে কংগ্ৰেছ আহিব বিজেপি আহিব আমি যদি ভোটে দি থাকিম আমাৰ যদি আলি পুদলি একো যদি ভাল নকৰে আমি চৰকাৰক ভোট দি আমাৰ কি লাভ আছে এনেকুৱা যদি আমাৰ অৱস্থা আমি এতিয়া যদি এম্বুলেন্স মাতো আমাৰ কিবা এটা অসুবিধা ৰাতি ভিতৰত হৈ যায় তেতিয়া এম্বুলেন্স থাকিব একদম আলিত মেন্ডাটালি থাকিব আৰু এফালে পৰা ঠেলাত বুকি আনিব মানুহে তাৰ পিছত ঘৰৰ গাৰ্জেন লয় আৰু গোলাঘাট যাব বোকাজান যাব কত লব এনেকুৱা হলে আমি এনেকুৱা ভোট সুট আমি নিদো আমাৰ এমার্জেন্সি আছে আলিটো যদি বনাই দিয়ে তেতিয়া আমি ভোট দিম আর যদি আলি নবনাই তেতিয়া আমি ভোট দিবলা নাই MSC Mukut Mohanta Phansitami Labangso Atowar Kasemar Japan Aphong Chuneng Ridunno Sita non puanta thang ardinang pipe Lasi Kivanji MLA election aprang Jongsi Towar Me Lang Lapen Seke Langavar Sai Hahu Nang claim pulote vote ta jokje Lapen Vangta Vangnang Nepusi Kachangkrin Padorenti হেৰি ভোট দি থাকিলে কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টক ভোট দিলে কি হ'ব আমাৰ কোনোটো লাভ হোৱা নাই আমাৰ ইমান ৰাস্তা পদলি আমাৰ মুকলি একো হোৱা নাই ইমান হাবি আছিলে কিমান তাতে আমি মাইকী মানুহকেইটা কাটি মেলি আমাৰ একো যে সুবিধা হোৱা নাই এইটো কি কথা আমি এতিয়া আমি সুবিধা দিলে কি হ'ব আমাক সুবিধা কৰি দিয়া না আমিও ভোট নিদিওঁ Langchi Thingpen Subhas Terang Karbenglong Lai
Hormu hortar anam ke sopothak USUK asong atumpen dongkamukam arong sopi towar kok flikache tokalong prenify pho arni Assam Chief Minister lapen Food and Civil Supply Minister atum ame phike kai Kedamtang prenify pho arni West Karbi Anglong District dongkamukam arong sopi along United Student of Karbi Anglong asong atumpen hormu hortar anam ke sopi kajok Adap Abirta isira achite malompen kachesong parupon Parivartan Sarkar Pole Hormu Hortar Anam Kapaso Sining Longleke Pokajok Rong Rob Arlokido Kiduk Kela Garatunke Penangan Kisumpen Chedan Ponanglo La Sojok si USUK Asong Atupen Hormu Hortar Anam Keso Kapajum Pon Tekhe Lapen Kachari Chalon Pon Ketekhepu Ning Kipung Nang Chapaklang Bang Bomsi Prenify Pho Arni Lethota USUK Tiripia Mai Lapen Aruare Madu Chelang Rapetsi Dongkamukam Arong Sopialong Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Pen Food and Civil Supplies Minister Phani Bhushan Chaudhary Atum Amepi Kekai Padupondo Kachesong Aporhut USUK Achithe Pading Nangpupen Chenglok Lokacharli Ausomar Ajakong Lapen Kachesong Ajakong Ansuse Achithe Pading Lo Nangpu Ke Hangkataram Paduponsi Dongkamukam Arong Sopi Parompon Pluplo Lasonsi Chief Minister Pen Food and Civil Supplies Minister Atuma Phanta Aphi Chirui Noipu Ke Hangkataram Padupon Lapusona Porhut Herangke Athengno USUK Tiripi Amaipu Bibison Teron Kaningje Ponatengke Parivartan Mate Kachelarwanji Pura Rat Athengno Lamchak Chipi Pen BJP Atum Assam Alawelong Sarkar Chari Pono Bonda Sarkar Chari Derapi Lamchak Abang Cheteng Ne Dersi Rat Ahotura Saisi Claim Wrong বিজেপি সকলে তেওঁলোকে দিছপুৰৰ সমতা দখল কৰিছে সমতা দখল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে বিপৰীত কাম কাজবিলাক কৰা দেখিবলৈ ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছো বিশেষকৈ তেওঁলোকে জনবিৰোধী নীতি গ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে জনসাধাৰণসকলে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া বিশেষকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আজি দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে আকাংক্ষী মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰা ব্যৰ্থতা হোৱাৰ কাৰণে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু খাদ্য আৰু সামগ্ৰী যোগানৰ মন্ত্ৰী Funibukon Soduri, Tanglokot Putulika, Ajiami West Karbi Anglong, Dongkamukama Sora, Tanglokot Putulika, Dakurisu. Kiri Onakoto Timburuji Tangloke, a Mula British Korakan to Kunubeva Stanelo. Kenang Sot Hormu Hortaranam Kapasupen, Kidukela Karadatum, Penangan Kisum Chichaknang Redilo. Hormu Hortaranam Kapajum Pon Tekte Lapen, Kachari Chalon Pon Tekte Joksi, USUK Asongatumpen, Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Pen. Food and Civil Supplies Minister Phani Bhushan Chaudhary Atum Amepi Kekai Padoponang Koglopusi Ning Jepon Satgaon Pen Wiki Bay Karbi Anglong Live Hamren Rong Sopi Angkangarat Chojor Cholang Ahin Kapaprang Dunjiaphan Market Complex Ingpupon Bangso Pit Market Complex Ahem Kimi Kikim Pon Thujiaphan Setami Long Eke Somasa Dengpon West Karbi Anglong Hamren District Ahempi along Setami Chingthorponang Jipu Karbi Anglong Autonomous Council Pen Madhapansi Asonasa Kideng SOPD Scheme Pen Bangso Market Complex Kikim Ponalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron Alohi Sarpoman Pen Chitongdun Bangso Kangpua Mailong Hamren Wholesale Cooperative Society Limited Ahem Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron Pen Ingpupon Derapi Market Complex Ahem Kimi Kikim Thujiaphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Singh Timung Arideng Pen Long Esompon Thu Apran Gudam Ban Pen Non Bank Market Complex Bunai Delo Laso Atangka Peniltum Aporateng Peniltum Pachun Pon Sipini Karbi Anglong Autonomous Council EM Sar Mongol Singh Timung Lapen Sar Rupsing Teron Alang Tum Bahini Ang Cerawang Citutun Peniltum Pini Arni Kemerni Ingpu Pon Long Eglo Lapen Ang Nustami aku putot Kim Tulongi Pasta Nong Ipeng Same Sompon Tulo Bangso Market Complex Ahem Kangpu Lapen Puthot Akimi Market Complex Ahem Kimi Kikim Pon Jiaphan Lake Town and Country Planning Asai Kamahin Pensi Siding Pono Jongsi Bangso Chojor Cholang Ahem Tangdet Lopuloti Hitialong Puthot Akimi Akacheprek Antek Chetek Pon Tulong Popusi Maelong Ningje Pon Renti Pini Banket Karbi Anglong Autonomous Council Pen SOPD Pen Dagla so lem sa pan dak society pan asap tangka ki pido la so tangka pen sila dak so building bang ki kimi pan si pini la pu ye tum council kam da pet ye makai tiron pen dak anunjok along ilo banunjok ilo la pen gela ke go down ke nal tum ka da chini lo la ke bana go down na phang no matsin non dak bang ke
laso goron bangke dukan angsi bonai lo nak dukan kre ini do la isi dukan ceklojan pen suri sisi pelutang te kwa loba 12,000 ceklojan 12,000 ke lake mane lake fix lo lake kelong po nikan sile pas warong 60,000 la bangke silahai tabo pela si chingwai sing sai lo je ituma lamps lake nang ni lamps lo lake kanu tim do dak hamren gute eduan akorte injir gute tuman pa laso lamps lo dak pen si sang sini jat peni beneda pibom lo Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live. Takte non malomso dihina mopan bertangton panik sina. Humri dam ikha. Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakulat along nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akular along kedam japhan apor dure that pusitami matha ikri bangso akular along pen ke thon ke banabar sai sitami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihena Mopi Puthot Birtar Jupon Teglona. Kedamtang Prenify Pliarni, Havarkehat Auditorium Hall Ardo, Lakha Cap, Havarkehat Constituency, Long Thongke Prasser Cap Polling Station Amaipu, Chunbangatup, Chetan Chimum Amai Kapadopon. BJP Atum Karbiang Long Autonomous Council Ninkante Thom Chari Pontango. Bangsuang Bongpen, Havarkehat Development Block Pen, Rong Robajo, Kopipi Asonse, Kelong Dunma, Kelong Dun De Mapu. Karbiang Long Autonomous Council Okran Kelang EM Consing Rongpi Ahin Pen Methang Constituency Kaparlo Long Thongkebra Sirke Polling Station Amai Phulapen Chunbangatum Pen Mai Ingni Raplin VDC Chairman Jisu Kemprai Kachepam Phu Amai Long Ningkan Ke Thom Angbong Havarkehat Constituency Arlo Kopi PC Kacheng Thur Amo Ke Klema Puthak Jasemet Chithanchimum Padopon Lasohot Alohi Aman Pen Havarkehat Lems Chairman Dhoniram Kro Havarkehat Municipal Board Chairman Pratap Handik Lapen Havarkehat BJP Mandal Maipu Ramayan Chauhan Pen Danglok Ongdung BJP Klembang Phubang Phiatum Chitongdon Halapu EM Khonsing Rongpi Pherangke Atheng Nuka Ninja Tengke BJP Atum Ningkan Ke Thomlo Karbiang Autonomous Council Kacharitang Lasi Lakha Cap Havarkehat Constituency Rongrop Arlo Ko An Se Kacheng Thoramu Kelelema Pua Puthak Mayalong Chithan Ponlo Lapen non amatke block pen ason tinta rong ropajo kipinang jiatengsi pipon bomno Auranghat Homostit Antargota under the banner of block GG scheme ase এই scheme belak 3 বছৰ ধৰি মাননীয় তলেৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলং যি চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰ তো লগত মানে যেটো জীবন স্কিম দিছে এই স্কিম বেলাক আমি গ্ৰাউণ্ডত মানে অৰ্থাৎ গাঁওবাসী সকলক আমি কিমান দিবলৈ সক্ষম হৈছো কোনে পালে বা কোনে পোৱা নাই বা যিসকলে পোৱা নাই তো কিয় পোৱা নাই আৰু তাৰ মানে তেখেতসকলক মানে স্কিমটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কি ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kelang Kemi Sena Joksi Non Amatke Lakha Cap Havarkehat Constituency Arlota Pacheng Thurpon Long Lopusi EM Rongpis Asangho Ningje Havarkehat Pen Harsing Rongpi Karbiang Long Live Det longri ke jatum jasamet karbia khayatum ning isikedo thekjia phanpura sodrecho karbi longri khai paklar asong antumpen sodrecho ophan tirem kangdokasai kedengpon Havarkehat Sangtimili Community Hall along kedamtang 25 pho arni sodrecho karbi longri khai paklar asong antum pater piponsi sodrecho ru samson sing inti thongnokbe lapen kareng rong pharpi atumaphan milur ke kaipen kangduk mate ahirjumi ke hang padopondo
Mayalong SRK LKPA amai Bhupen Rongpi pen Chunbang Joysing Rongpi atum Kachari pona Mayalong Kurusar Gobin Rongpi pen si Mai ke pha alam the lapen Kupi athe si Labangsu asong ke seng ponangkok aputhak Than Pachini pon Alang ni kaningje ponatengke Karbenglong along rekeja ponatum Ning isi kabepen Ning isi kapadopon thekji aphan lapen kachesong along Ning isi kidopon thekji aphan si SRK LKPA asong amhang pathek ponpen hirjume ke hang pipon asai kedeng pon puta pherangke atumaphan nampachini dun Mayalong Kurusar Gobin Rongpi ahin pen arnambang trokamen tarampon si ahirjume ke hang padupon Lasolong APHLC asong aphan sitami arnama hirjume hang pipon si sodricho akai alamo puthak sitami thanpa jermi pon Bangso Amayalong APHLC tiripi pangrom chundang kursing timong dunmai phi purnima ihipi lapen hawar kehat LAC APHLC amai phu suren kram satum pendanglok pangrom pet rong in roidra thoksi arada tumta chitong dunsi Mayalong RDP dun Mana peng pen alang ipan artom pon lutangte sorricho adhai penajok non karbi longri mate karbi khitum ke choklem chodam athi kavi ke du ke dam athi kavi pension hasi political leader tum stame alang tum amethang a stand mate amethang ke choklem chodam aho kavi penajok karbi khitum ni sivet durat thedet penajok si piniar ni ke nilitumla sodricho phan Habar ke happen Harsing Rongpi lapen phuloni pen dirchuna Rongpi Karbenglong live Pinya Adap Abirta ke lapon sakang tonik lo domi thakme kardom